Ассаламу алейкум, Азиз Ильдашлер. Я не могу удержать. Вот представляете, какая радость. В связи с этим я хочу вам сообщить, что 1 мая мы с нашими соратниками создали демократический выбор Туркменистана. Мен Мурат Курбанов, ДВТ Халк Hareketi'nin liderinin biri. 20 sentyabrda siz bayrak edip çıkında özünüz hekiminin önüne barın. Yönü halk çıkanak hekiminin önüne. Indi bizim ediyen işlerimiz mundan metre güçlüdür ya. Демократический выбор Туркменистана объявляет о новой акции. Birinci, ağışık giyin. Hem yerde ağışık giyin. İşe gidiyen ağışık giyin. Ak kepke giyin. Ak köynök giyin. Hem giyin. Ak giyin. Şu ak kıratı olsa, şu bizim aktivit, bizim neyarlaçılığımız yok. Şol koronavirus belası degiptir bulun kelletine. Yani beyleki milletlerin öykönüne degen masa Türkmeninki beynizine degeye. Şu Türkmenistan'ın deşiği olsa, samolyot, poyuz, yankı eşek araba, hemmemiz giyinir. Ну, надеюсь, счет за билет не отправит ДВТ. Sizin bilişiniz yani son vaktlarda biz Türkmenistan'da listovka paylayız. Daşov, Levap, Mari, Ahal, Balkan vilayetlerine listovkalar paylanıyor. Murat Kurbanov, что ты пи***ишь и сидишь? Yalan söylüyorsun. Поймите, мы еще ничего не сделали. А это легко доказывается. Фейковые листовки сделали, мы не в курсе. Мне отправили, я на чат выставил и дал Сибир ДВТ, проверьте. Наши проверили на Сибир ДВТ, мы обнаружили, что это фальшивка, и мы убрали со всех мест. Inanmang, munggaza qaytdım. Men doğru aydım şoların mошенник deyip. Hemmesen mошенник şolan. Endi Murat Qurbanov, endi din açık aytmalı hemme zat. Потому что sen boş ekening. Ne için boş? Men şu tayda hemmeniz aydıp otyrum. DVT'nin izi girderliği için men birazcık bir qırıt çekilecek. Я могу сказать одно, что меня нет в чате активист ДВТ, потому что я вышел из этого чата, уже не отношу себя вообще никоим образом к ДВТ. Türkmenistan demokratik sayılığı sizi protesta çağırıyor. Bizim DVT aksamı her şu günden başlıyor. Türkmenistan'da ve Türkmenistan'ın dışında onun aksam adı Strelka. Şu bizim yurda girip gidemezsin, haberdar olun. Şu bizim yurda da şolar yakınlaşa kalmasın bizim millete. İnha mırrızırrı ve son şagalları aydiyalar inha Polisleri, emenbeşlikleri ve de prokuratura sultanın yoldaşlarını koval. $200'dan 1500-2000 dolar alıp verilse. Biz yürüyte fond açtık. Eğer de mümkünçülüğümüz olsa, her kim mümkünçülüğü göre $1, $2, $5, $10 geçip bilenleri kömek edin. DVT'nin fonduna kıymetli verin. Şimdi men sizlere karşı çıkmayan formatı vatandaşlar. Hataplara kim neyem geçirirse $1, 50 santim geçirince bize kömek edin. Так воруют же, сукины дети! Воруют! Насчет Мурата Курбанова я ничего не хочу сказать, но сам факт, то, что этот человек просит $500 у людей и говорит, я потом вам верну, когда я приду во власть, это все бред. За 6 месяцев единственное достижение, что этот человек потерял канал. Murat Geçiş. Au! Halk durmadı. İni biz ne etmeli? Halkı taya alıp urup Türkmenistan'a revolüsyon etmedi mi? Ne mi? Düşündürün. Sizin maksadınız ne mi? Siz ne mi? Bizi idiot deyip hata edemez mi? Dinin mi?